ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Дӯстони азиз, имрӯз айкор барвақттар биромадам. Анхе ҳамҷара тамошо карда ва баҳри шумоам навор кардам. ғарибӣ мусофирӣ дар хайр, сар накни одам зиқ мешавад. худоро шукр, дар ҷое бошем таъму саҳат бошад, лекин ба ҳар ҳол бо ватан дигар аст. инҷа дӯстони азиз, ҳамин қараҳам мерам, меём, бовар кунӣ, на як кӯдак мебинӣ, на як одами калон мебинӣ. ҳеҷ канест. намехе ҳозир иҷа Тоҷикистон бошад, кӯдакеро мебинӣ барфбозию дар кӯча бозикунию мурғовиёро сир кардау ана ҳам хеле ана ҳамиҷаро тамошо карда ёди ватан карда. шиштум тамошобинони азиз, дӯстони азиз, намедонам чӣ ба ҳамин барфа мебинам, дилам сафед мешава, мекушоя. ҳеҷ канест. мурғовиё дар овозӣ доранд, мерава ранги умри одам мерава. худоро шукр. манам хеле дӯстони азиз, баҳри шумоам навор кардам. зиқ шидем да ғарибида. худоро шукр. ана иҷа дӯстони азиз хона омадам. дигар ай зиқима вақте ки зиқ бошам наметонам хор рафта, амхи хисам чӣ кунам, якта пирог кардам. гуфти бачам ки ягон вкусняшки. баъд чӣ кардам, инам хеле якта пирог кардам. хай и пирогка ҳар одам ҳар хел мекуна, як хел одам ҷурғот қатӣ, ман ширқатӣ мекунам. инам хел дӯстони азиз, баҳри шумо навор кардам. ҳама хел вақте ки блогерҳоро тамошо мекунам, занҳои тоҷика, дигар миллатҳора, манам ҳамхел шавқу завқу мебиёя, мехезам, тайёр мекунам. манам навор кардам баҳри шумо дӯстони азиз. шумо ҳам баҳри фарзандҳо ҳамин хел чизҳо тайёр кунед. дӯстони азиз, наворум бисёр гап задам. бахшиш дӯстони азиз, канали навай дастгирӣ кунед, падилитса кунед, лайк бимонед дӯстони азиз, каналымда пешравӣ шавад. анам хел дӯстон, чӣ хеле ки тамошо кардестед, дидестед. то охири навор бо мо бимонед. иншааллоҳ ки навор ба шумо ҳам писанд меояд.
دوستان عزیز، اردم بیختگی موندگی بخواه پیش از کردن یک بار دیگر میبیزم. بعد ونیل نی سخر بوده، اهمیت ندادم ونیل نی سخر بودنش. الک دادختم که الک نگذشت، بعدا خالی کردم. خیلی ارد بیختگی بودن، لیکن به هر حال یک بار دیگه بیختم. چند بیزی همقه مثال همون چیزی میکردگی شروع میآید. دوستان انا همیخه ارد ما 3 تقسیم کرده، کم کم دوخته خوش رو کوفتم. دوستان عزیز، شتاتیف ندارم، انشاءالله حالی میخرم. یک دست قطی مثال نوار میکنم، یک دست قطی کارما میکنم، کمتر قینتره. انشاءالله که خیلی میخریم شتاتیفم. انا میخوای 3 تقسیم کرده، کم کم ارد ما دوختم. ارد ما چین نکردم، گفتی خودم که نگلاس میبینم که تیار شده است، بعد دیگه ارد نمیدوزم. انا میخوای دوستان نه خمیر انا میخوای تیار شده است. پیروگ من تیار شد دوستان عزیز. اونم خیلی کرده یک بار سنجیدم. پیروگ گرمه، گرم و گرم بریدستم. بهر شما دوستان